Nakabenta ban kyntiew ka kamri Khñiang ka Central Silk Board jang ka sorkar pedeng harangkat ka jingitre lang bat ka office jang ka District Horticulture Officer West Khasi Hills hagasngi palai ka live hotrik unaitung kala pynlong ya ka program ba kyrpang hagasnang Banglapluh Motion Road CNR di Blang hagate ka jingi kendo lang ka balapenya da ka kong kynhun lang waljri District Sericulture Officer lawan benishim benta de kinong Khñiang na keleng ki jaka hakaba majumdar scientist ulawan banya dan lang nakabenta ban ai ka jingpin shai ka babanya ha ka be day bat ka kamri Khñiang ha ka te ka sngi majumdar ula batai banya kumno ban pin bha shu ya ka kamri Khñiang namar ka West Khasi Hills ka day ka babyang bha ha ka ban ri ya ki Khñiang ki papin mi ya ki sop na ka benta ban theri ki ksai ban than ya ki jan kum ki jan rendia muka bat jan rusam ha ka te ka sngi block development officer ka motion road kum usambot kongsan Kadang Lyngba akan pergi dia usap sampai babah, kebakapol itu kalau kambah, nak tahu, pergi hakal kamu kaba ïadei hakal ïadei ini cukup bersuat. Dalam cukup bersuat kan, kalau mereka memiliki skim kan, ini mereka benar-benar siapkan seneng, ini siapkan seneng kamu katakan dua bercerita. Ini tapan, bisa itu bahwa dia petang tidak we nongli muka dan kampung sispa lagi sispa dia hazaka ba ingin hazaka bagian cek sudah tadi kumsis san pokok ini nongli Khñiang penting kamu minat menjadi sispa kamu layak kan air sejarah sudah kambun berarti pihak Napa dia ada kapir ke kamdet, ke kamsuk ban sumar, ke kamsuk ban penghoi, ban pek, ban kapir ke nong ke kiak. Napa dia di kumba kalau ni ketika mungkin ketika dulu ketika wedding kita belasan mau belasan senyum di lingkaran ri si kemih thong kawin mentane ngaklat tak mentane semua tak apa berisam di di sistem atau sistem ni haman Banglapluh dia punya muda teknik itu di sistem pak ni riew tinggal apa nak apa itu di sistem kan kemudian haban so sekiwi pakikan hijab kiba day nak agriculture kiba day nak the concentration in the district sericulture officer, it is one of my vision that if we go for this model, I think we have success in West Bengal in Kyrpang Darjeeling area because Darjeeling Kyrpang is a cooler place. There are also lots of soil conditions are there. They don't know about the hookah. They use this volume as a product. When we know about this news, we are going to this area, we are giving training to farmers. They are Malayali farmers. They are interested about hookah and we are giving some nets to the government to see some of the scheme. We are in place, everything, and we got good result. The farmers have only 40-50 plantations. So, because in 40-50 plantations, they can go for only 40-50 hearing, and the management, there is no management issue. So, if we go for 100 occupancy model, low investment, easy management, reduce seeds, and better food quality, and support around 100 from DHO per kini kesulitan riew yang dia ada kita sendiri kita ini mereka berpensyar kumnoi di berpensyar semua habaran mahasiswa jenazah yang ada di belakang mungkin nakalian ini blog
Iko akan khlieh syai di bawah Khñiang ini program pasti. Nomor bala pada contoh memang yang bisa diletak minio syai khubor. Abadi buat kecintakan ïadei muga dari self development. Kapa ini hanya misalnya ia ham le ini kam. Tinggi pun akan jumlah ini selalu sepanjang kam tentang apa yang skill kita tolong perkara tidak ada minat pun hias susu yang kam yang pi try ham penonton susu itu di berpoin sudah datang try dengan kam baju garap baju support yang culture department kepan nan IT pun berkelanti pun berken berhias dengan kam yang pi di kemudian kita yang nyam dia kepada yang macam baru untuk di lapanya cepat mereka kapan di bawah ini self kilong kue kilong pa kibawan na ki jaka kiba ya kiba kamsai betul bawan ki jaka kerjaan bersyukur pada rezeki dan rezeki mentah sini. So before I start my speech, I would once again, I would like to express my sincere appreciation to the team of the district agriculture officer and the department, and also the team of Mr. Majula, the scientist, for organizing this program. I think this is one of the program, this is the first program in the last 4 years before coming to our district. And from my side, I've been wanting this program for quite some time, but somehow the other it has not been materialized. And we're fortunate enough today with the effort of the department and the officer and with the collaboration of the team, we could organize this program.